učil. Ko? Pa v knjigi, se sem ti že prej razlagala, on je iz Škotske, ali kaj je. Ti me tek nikoli ne poslušaš. Laura. Evo. Ja, evo. Takoj pride, takoj. Laura je prišla hiter pospraviti vse tole. Daj. Da si prišel krusice. Vmes kavo. Ja, zdaj pa še res dolgo niso. Čakaj. Evo, še nesem. Dragi, goste imamo. Pridi. Bravo. Bravo. In kak si? V redu, ne? V redu, danes je cel dan na računalniku. Ja. Kako veliko? Kaj bo tvoj dragi? Moj dragi, na vpraš. Ja. V bistvu ne vem, kje je. Ne veš, kje je. Klasika. Klasika, no, moj doma sem itak skozi Ne računalniku. vem, kaj bi bilo boljše, da bi bil doma ali da ni doma. Kaj pa je? Greš ti? Ne vem, nekdo zvoni. Pejt. Ja, se grem. No, izakno. Bravo. Gospod Turušek, kako je tukaj? Ja, na obisk sem prišla mojemu zetu. Fajn. Ja. Za koliko časa ste pa prišli? Ja, ne vem dokler vam, ne bom šla na živce. Res? Sam za to kratek čas ste se oglasili. Kako ste vi super.